Tala nei o ulisa mo le whaupoponga o tala lau le tio Polynesia. E whaito na i ainga sa mo le sana fi mātua ma whanau. Ai na whapena fo na whaito na i whaatasiane ai le tusa o le 5 whanau ele o mafuta mani o lato mātua. Ma le pule o le whala inga lawi loa i sa mo le DMC le sunga tui o ainga taking weng. Na whaata ia lava le pule le campus of Hope le so sana nafi. Wo o atu le wa'awha o lo le awa uli o le toa nai o tau mawha masani o moa mauna te unga SS o mea inu ma askulimi whaata siai ma mea alo whatupe tolu wa TALA. O le DMC wātangi ai le whaawa upeo le wingo le ngol whala ingai whaopopo i ainga. Le DMC o le Dad, Mom, Children. Masau noi le li pule i le tā ua o ainga ia te ia malona fo ia ainga. Ma whaaftai ai e le pulenga le SVSG, le pulenga i le tona i matango fie. Ua sui ai fo i le tau mawhawhana u le sa. Ai o le wha manuia ua watu i le pulenga mo le wha safuane o manuia. Le fionga le Polynesia, la au le mali e tōpula te vau le ua te pula te vau Forsi Schmidt. O lo o taita ia le au malanga a taita i o le malo. E whelo i atu i pule o company o lo whai ngāru e ngamangaru e ia lo le tunu i New Zealand. O le malanga le sa fo le amtanga le tusanga, pei tai ono o tuangia, lea ua whaato atau nu wai le malanga i tei tai o le malo ma le Minister o Polynesia la manuia ma leipa, le fionga Fata Ryan Schuster, ma li ipotia le official fellow tuse le malo le tali fia mai foi, o le asia singa, e le whaaulo le polkalame le RSE, Recognized Seasonal Employer, ile Mr. Apple o Belinda Brands, ma ia sau no ole o atu o Polynesia o Samoa watangi ai le alo i o le nei lava polkalame. Ai o alo mawhana ua Samoa o aunga iai nei wha moe talu na amata mai. O le tanga i fo ile na Gary Jones o le Regulatory Affairs Specialist i le Mr. Apple ma ia ta ua ile la tele lua se fulu tau sanga o le nei wha paanga. Ua wha vai ile talitonunga o le amana ia ma le wha soa wha manuianga maua. Wha pena fo ile saunoanga le fionga le Polynesia o Samoa sunga la uli mali e toa. O polkalame taluai mai lona whaavaenga pe ona ia saunua la talus fulu tausanga i le vao Samoa ma New Zealand. O le nā taimi ato u wha mawina le manu iai o tangata uma o tangata whai ngā ruenga o lātou ainga o kampani ana ngā ruenga wha pena fo i malo e lua New Zealand ma Samoa. Wafu ai leo o mai o le ansi singa whaaftai i whanau wa Samoa ma whaalonga atu i so lātou whina ngalo ma wha mautinoa e wha awawa i pea o na wha awaw le nei wha paanga. Le o whainga runga mai Samoa o se mitanga o lātou ngā rulue malo se fisosoani o lātou ainga mo le tamau ainga o le tunu. Wa vea lava o lātou sao ma fōlinga wa aia o le tautua mo le whamaoni i no fuanga o lo ngā rulue tuai. E le ingalo i le fionga le Polynesia, tūlanga whaanoa noa i so i fua o mau. Ma ia whaamanatu i le tā ua o le saonga le mu. Ma ia whaamalo si au i whanau e wa aile lei i lātou, mulmuli i tū la fono wa aia leisi ma tu e fo i atu, ma le saunga le mui a inga o lo tāpua i mai. O le polkalame lea le RSE, sauno o le Polynesia, e lea na o le oe whai ngā luengai, o to mai o lo maua mai ai, o le lumana i le nae pe ona to e fo i atua i Samoa, ma nā to mai e wha o ngai le atina ina o le tātou tunu. O iai awa noa le polkalame atina e 2 miliona i tū malo, e wha o ngā iai to mai a fo i atu mlatou, le whainga o whaatoanga, whainga whaiva maisi to mai e fsoson iai, e le whaawawai peo nā tina e Samoa. Inisi o tala, ina ia saunga le mūwhai ngā malanga alwa alele le Samoa, e ale o toe taliu manuia mai i Samoa, ile umai ona toe whaale leia ato atoa, le aunga o le sauni ngā lotu lena whai, ile whai unga le vai aso taluai sufi to yulai. Masauno ai, le fionga i le Polynesia o le teiminei, mo li pola analosa ale mo lio o le vaenga whaapitoa ma le Unity Aviation i Kanata Limited, le malanga mai, ma le wha moe i le taunu umanui ai o waalele. Ma a wai sui o malo, fonga whetalai Minister al Kabinete o le taitei fono, ma le nofo whaatonu, ai o le office sili o le Samoa Airways. O le au whainga rungan awai umal sauninga e pāti pitia le toitali umanui o le waalele. Mangolue ai mo le isi tolus fultau sanga e peo na whaelo whaalahui. Tele mai le official whaelo tu se le malo. Mai le sa upo le malo, lea ua whaeloa mai ia le malangatu o le minister am tanga lunga ta longa maranga oa mo le fio tangata le fionga a sewa muli le tuunga fasi toma. O le fionga le minister langolango ia FOU whaoltane poni fasi o vasa.
le ofisa silul pulengon tanga wenga le tofa ya lo tua se montafa semi perive e party fa atasia I malialo fa sino le fiongol minista ya mareko fa sitoma e fa moe mo le nei fona tanga fa va malo skotilani fa inga fa vai pe unsa wa I mal tools futu sanga mo mai so se nga fona fa va malo minista po se minista lang e malang fa atasia I lava ma le ofisa sili po se sui le pulenga o fa manuianga e anga wa iai minista e tu sai ma whainga wha awae lua malanga I tonu o le tausanga e ma wha iai na malanga wha atasi malona whaltua o le awa noa lea wha iai na anga wa le alo o le fionga le minista e lango sua I tūlanga pitoa mo ia lava e tu sai ma wha maunga I au malanga al malo I ta lo ngā malo le tau pulenga ma le lua o lua, lua o ono, lua o te si o, lua o te si whama, lua o te si valu le ise tausanga I titi fo I le toa lima le au malanga mai o le nei malanga ulo o ngā tasi lava ma whainga wha vai al tātou malo. Mai fo ilsa upo le malo u wha maoni al kabineta le tofia alo I o le fionga ia le alali fal to ese asaua ma ofisa sili FOU al wha la boptonga wha putu ngā tupe mo lumna I manuia o tangata Samoa le nupi wha mo le isi tolu tau sanga. O le alali o se tamali I o loa lana tautua le vaenga ma otio tupe ele ngata tono Samoa ai fa pe tu langal Pasifika manisi fa la po tonga fa va malo le langi la te tolu se fulu tau sanga ulo ia umia fa ilonga tau loa e au fia il matu fa vol fa foi no business ma University Pasifika le e fiti o le tikoli fa lo ia ma University Pasifika Samoa nei pa te sia multikeli fa business ma University of Victoria in Australia o se tausi tusi alo ia ma sui fo il fa la poptongo so tusi ma tausi tusi Samoa o sui tulanga le alali I le faltua ia le malu Celestina Meni Reti. Talana o le nei uli manuia tol mangol nei aso.